Angkatan Bersenjata Federasi Rusia memperbarui operasi militer khusus di Ukraina 24 jam terakhir, tanggal 1 April. Tribun Timur mengutip media resmi Kementerian Pertahanan Rusia. Unit Angkatan Bersenjata Rusia telah menyelesaikan pembersihan Uroshainu dari kaum nasionalis dan bertempur dengan Brigade Mekanik Terpisah ke-54 Ukraina untuk merebut pertanian negara bagian Oktyabr. Kemajuan pada siang hari sepanjang 8 km. Sebuah kompi infanteri bermotor Ukraina, yang diperkuat oleh satu peleton tank, dihancurkan. Rudal jelajah presisi tinggi Onyx dari sistem rudal pantai Bastion menghancurkan markas pasukan Ukraina di dekat Sahtersko. Hingga 40 personel, 5 kendaraan lapis baja dan kendaraan berbagai keperluan dihancurkan, kata juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia, Mayor Jenderal Igor Konasenkov. Pada siang hari, operasional taktis dan penerbangan militer menghantam 40 aset militer Angkatan Bersenjata Ukraina. Di antaranya, 2 sistem rudal anti-pesawat, termasuk 1 sistem Buk M1 di dekat Murahovo dan 1 peluncur OSA di dekat Veliki Novoselki, serta 32 area konsentrasi senjata dan peralatan militer Ukraina. Pertahanan udara Rusia telah menembak jatuh 1 helikopter Mi-24 Ukraina di dekat Guliaipol dan 4 kendaraan udara tak berawak Ukraina di dekat Novomihailovka, Izyum dan Kharkov. Secara total, 124 pesawat terbang dan 82 helikopter, 357 kendaraan udara tak berawak, 1.854 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 202 sistem peluncuran roket ganda, 777 artileri dan mortir lapangan, serta 1.722 unit kendaraan militer khusus Angkatan Bersenjata Ukraina dihancurkan selama operasi, kata Majen Igor dikutip Tribun Timur hari ini. Подразделения Луганской Народной Республики, продолжая наступление, блокировали северные окраины населенного пункта Кременная и восточные окраины Метелкина. За ночь уничтожено до 40 украинских националистов, действовавших в составе 57-й отдельной мотопехотной бригады, 1 артиллерийскую батарею, 2 БМП и 4 автомобиля различного назначения. Высокоточным оружием воздушного базирования уничтожены 6 военных объектов Украины, в том числе 5 складов боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения в Богуславском, Крестище, Резникове, Великой Новоселке и 1 склад горюче-смазочных материалов. Средствами противовоздушной обороны российских воздушно-космических сил сбито в воздухе 1 украинский вертолет Ми-8 в районе населенного пункта Любимовка и 8 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах Лисичанска, Донецка, Чернигова, Новомихайловска, в том числе 1 Байрактар ТБ-2 в районе Ваховка. Оперативно-тактической авиацией поражены 52 военных объекта Украины, среди них 3 командных пункта, 3 реактивных системы залпового огня, зенитно-ракетный комплекс Бук-М1, радиолокатор подсветки наведения зенитно-ракетного комплекса С-300, а также 10 районов сосредоточения боевой техники и 16 опорных пунктов Вооруженных сил Украины. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 124 самолета и 81 вертолет, 353 беспилотных летательных аппарата, 1839 танков и других боевых бронированных машин, 202 установки реактивных систем залпового огня, 773 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 1711 единиц специальной военной автомобильной техники.